pini KARBI ANGLONG TV9 news kilang aradono phansame kardom pipaju panilu pini berta thanbang nelimen mirdam phangjupi tangte non ki bertang ton pen arj ponitha KARBI ANGLONG ton mas konsera tum ki klempon ki chok chia pothak RTI jok ponang kok popusi kursing timong pen ningjepon la sonsi phuluni circle of visitino along Paikuni ni Paikri siar ni APHR se asong pen sit in demonstration kachisong panahot APHR se asong pen kursing timong perang kathino kaning jepon ke 400 crore puthak hampang asong atom kidam tang arni pinang aning jepon no bonta KARBI ANGLONG ton mas konsera tum pini arni anta konsera tum than thek thedel pusi kursing timong pen perang kathino ning jepon la pena dun thu kaning jepon kila so puthake ki thek thelo pusi chongpon Lapen la so pothak RTI jok ponang kok po pusi APHR si klembang phu kursing timung pen sodak pen perangke thingno ning chepon sta 400 crore pothak pani si pinang hamphang so ningla pina council tum ki than ma thek thedel kasi council tum dakta isia failure lo council tum dakta ke thek dia hala tum extra fund 400 crore pothak non nitum isi RTI bang nitum non jok aso RTI teng pen sini tum ke claim po jong jalang tempat lang thek flotang ni tunge case ke pinang kok itu case pilegi laso case long tumalang tum komane jel dam thol hai ke adai gel banghala kang sai dam siklem bulake court tum siklem bulake ni tungal answer le komada bang phu phansi sungkon labbang so RTI ke hala RTI ke jok long mange kopi mage klang hala siklang po mati di tapen kopi report kipi ma chok ke mahanak siklang po jong si MLA dorsing rong hanga hin pen IBS akam kang pupon blok pen kavidera tuma phan varsa ki pi henlo rat pen ningkang sam lason si haruk hat blok ke parlo phuluni constituency rong ko chalar voi rong pia rong la pen jeng ronia long IBS individual beneficiaries campu blok pen ki pi pon pini MLA redeng pen kang pupon laso kang pupon along kachitong dun phuluni VDC chairman thuni ram rong hang la pen kaprek rat chai claim dun atumta chitong dun Blok pen kipia so nang le lo ma late un an pen ke rada phansi pipon popota chithan pon Colonia misi konsensi along job card pen ke claim pon dia phan IBS the individual beneficiary scheme mane phan 1 lakh mane phan 1.5 lakh duson panong si eltum prai bang haro isira pokep sose abang pu tumphan abang so scheme ke paklem pon ya phan komane hem ke kowe arong horticulture akam paklem pon ya phan komane hem ke okapangreng fishery ki hutpon ba korane bang ke longli pache klam lo tangte bene horticulture kowe yang pong ki hubidha ke do phan longli pache klam pon laya son scheme itu deng pon lo si da kolonia konsensial lo dep bang paroi sira pokep sose bang putum han itu ron pon lo bang so akam bang ke job card pen si claim pon po pen parta aku general job card ta block in pen pale lo te pala tami rong so to claim dum longji si lason akam amukha individual beneficiary scheme pulo sila bang so asayang deng prabjin pen cheklo ejon joniang bong pen yong si patang pon lap unno pulo dangte ako lason thak ako IBS scheme anjo si to wan lomdi da ke claim upor ke claim to mangbong sepaduk na po geo taking guri nei non lawadin ke claim kledat pen saputu thailok Wasona din ke damet lo geotek kuri nai kam claim clear kuta putu puthai nai kam claim det apita putu puthai nai job card tum kam claim la so putu to puthai nai lasi kache paduk nai kenang sodu lasi kelong abang putin bonta ni chuni lo al tum che paduk chet no nal tum metang jungjung hem kam panta ali dopo pen job card tum ta और असम खरिया महासभा सुरिनी रैंकोरपली इन देंग थोंकेब्रा सिरकेब महंग के थेक अर्नी के पमान पन
Phaikoni ni Phaikri Siarni Lakha Krisar Kep Dhansari constituency ke parlo Dardali Netherlands Christian Bastia long All Assam Kharia Mahasabha Dhansari Regional Committee tumpen indeng thongke bra serkep mahangke thek arni misen pen katalon pon La Sozia Luhiaman pen katitong do Nicholas Ba AAKMCC aphan intumarni pon pen Adapor phai serke bapor malom pen All Assam Kharia Mahasabha la mama te flag hosting ajai mexitame Chevias Nicholas Ba pensi inturpon La pen por phai ke pen dun mai phu premudai pensi mai chipahem phu ponsi mai chingpon La bang so mai long kyong dung ki theki ding man ki do ki theki ding atum chitong dun La pen ai hina hin hiloving pen chitong dun si mai mesen me et pen mai pajut pon tangte pherang ke thino ke pachini pon alam the pen de arjupon sineng News report KARBI ANGLONG TV9 News আমি ধনসৰে ৰিজনেল কমিটিৰ দলদলি গাঁৱত স্থাপন কৰিলোঁ 2024 নৱেম্বৰ মাহৰ 11 তাৰিখে আৰু আমাৰ এই সভাটো সুদূৰ 1985 পৰা চলি আছে আৰু এইটো আমাৰ ৰিজনেল কমিটিৰ বৈঠক এটা আছিলে আৰু তাকে আজি আমি আমাৰ এই চাৰিটা গাঁৱৰ মিলাই আমি এই অনুষ্ঠানটো ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আৰু এইটো আমাৰ সম্পূৰ্ণ খাৰিয়া ভাষাৰে আমি চলাই নিছোঁ আৰু আমাৰ দুখ দুৰ্গতি আমাৰ অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰাই আমি যেনেকৈ পাই আছোঁ সেই আটাইবিলাকক জনাবৰ কাৰণে আৰু তাৰ দ্বাৰাই আমি যাতে আমাৰ জাতিটো আমি ST পাওঁ তাৰ মহা আশাত আমি আমাৰ এই অনুষ্ঠানবিলাক পাতি আমাৰ শ্লোগান আমি আগুৱাই নি আছোঁ আপোনাৰ খাৰিয়া সকলে মানে ST ষ্টেটাছটো পোৱা নাছিল আচ্ছা এতিয়া আকৌ মানে ST ষ্টেটাছ পাবলৈ কাৰণে এতিয়া আমি মানে ST ষ্টেটাছ পোৱা নাই আমাৰ যিমানবিলাক আছে নৰ্থ ইষ্টতো যিমান অন্য ৰাজ্যত আছে তেওঁবিলাকে ST ষ্টেটাছ পাইছে কিন্তু আমি অসমৰ থকাকেইটা আমি পোৱা নাই আৰু সেইকাৰণে আমাৰ এইবিলাক অৰ্গেনাইজেশ্যন আৰু আমাৰ এই কিতাপবিলাক আমি উলিয়াইছোঁ আৰু আমাৰ ইগনোগ্ৰাফিক ৰিপৰ্টবিলাক আমি চেণ্ট্ৰেললৈ পঠিয়াই আছোঁ বাৰে বাৰে যেতিয়াই মাতে যেতিয়াই বিচাৰে তেতিয়াই আমি আটাইবিলাকক পঠিয়াই আছোঁ Green Foundation NGO tumpen pijo ke pangre aseki kipipon Green Foundation NGO manager Rajutiron Penjapon Lindsay alang itum claim ra pra tumpen rongarlo ludamsi kosan si pijo ke pangreng nangji mala pen pijo ke pangreng pen ko anali long ma puhai hui ronga sa pe maratu maphan seke kipipon Mithanga keng kacharjap jia phan ke vorenga war sa chuton loke chokchi lapen vorenga vete ajada kamta claim dam un epu ki ongdong atum matha dam tumdo Bonta pijo ke pangreng pen ta mithanga keng charjap I unpu matha ponsi Green Foundation NGO asong atum pen ronga sa pe maratu maphan towar thopipon Lapen pijo ke pangreng ke pajoi ke jia phan hanjang amu motorma amu lapen pijo atum kachusok aning ke dok arong amu hai hui aki joy pen ronpon ambarta pijo ke pangreng jia phan mate pijo ke pado jia phan box sitame aki joy pen ronpon ji puta project manager Rajutiron pen ninjepon Rajutiron project manager the Green Foundation project of empowering women and conserving biodiversity through sustainable beekeeping in KARBI ANGLONG project over 5 village in Singhason. News report KARBI ANGLONG TV9 News. Project implement masih non jasamet project side ke la Singhason non laku miligarong no laku rongpon itu en hedi ala rongpon pen itu bang pikir song hedi ala smart to hansin itu beneficiary identify hedi ala songgong itu already seki kepitang lo dari miligarong mat amra hema masih training seki tapi lo dan koson si update api jota net si box long thap nai ma
po efran dan itu ala box ta ati jo isi tipo hai tuhan bangke penon pini bangke ini tum lahana mu la fruit sedi tisre amu taki elo because laki ya akarone ke mane actually hala pijo ke mira long pensi alan chasat mate di asinon hanjang plote hanjang long pen bangke pima mo pijo lang ke long aldi uji arsem taduji anke arsem ke do plote alang arsem ke do mane latung sale long ko mate di na sinon han ke la pijo kon ma chawai po hala so bangke la ke apijo alang ke la tumlong ko hai han pipima ke do plote la ke la tum jorme la plote income ta do po la pen ako amethang le consumption amethang cho family cho posida la ke protein base almost maximum ke nutrition ta address ko hai de because itum inglong ne thagnong je pinia berta ke lang si intong pon ikoklo domi thangmi